Hai guys, bon bagi nong keling cingkeli ki bekeli yang apa? Kuno ban post, kuno ban viral. Kita ada cingkeli ke ba ki keling ha. Ki ong ba dang pik ya ki video jong ki bro ke kiu ba ke start ba ke view ke jong ipat kam kiu. Ta ke kata ke por ke bas ba ban post. Tadang isong isa apu India. Ke kata ba ngim lak ban kiu ke views kau dapat kilap haban kiu, okay. Bun ki boong ba ki niche no ngelap long ketak spesifik konten ke bagi sina, ki ong ba long ke best tambah ke view pat keduna, kata hakano ke por telinga hakano ke por ba day ban post, dan tas batai pi kita ki por ada pisong sa po India, timing ban post kano beje, pengen batai pi step by step dengan batai pi nadong sedang. Baik ni video duduk kenapa tip sama kuno ban post akan aku puar di ban post baik dah sibuk baik bisa apapun dia ke timing saya ada timing ke ban post kemudian ban post mencari ban viral baik yang batai bikin dia tapi dia tag small content creator kena ada buat don kampanye ini untuk okay. Tak fast dagi baik kita kempas satu lagi kembang nak mention mana ke puar ke 4 times satu lagi dan okay. Menukang ke puar ke baik nyau perap je for step dan ya or dan ya mah okay, masih tuh entah, tapi balik ke naik dan kam. Bun kibru perang sekitia pay mobile. Jadi, tad bun rum kibru pas waban di school pay mobile. Lain namday. Okay, kita di kawai important kena. Hari ni for step morning mah lah orang kena kedeka morning. Okay, ada morning timing mah ban post. Kena pat away 9 to 10 no 9 to 10 okay ta kena pat dan berubah like class dan like school okay nak betul na school lan boleh tray apa bagi like kembali like scroll ke mobile chungki ta tadi page penuan yang kena ka di video jumpi saya gitu bro okay kenal kena ada buat kita nggak pernah okay buat bamja buat bayu kita ada morning timing okay ini dia berpost tang kita nyau para beja para duk kendai naik post kendai duk sipo okay ta kebar pat dege kebar pat pindai bantip baki baru gila ayu kata de bantip hakino ki por ki baru vision res baik sekian pada ke kebakana baik basi beja tu ar beja ini de afternoon okay de afternoon ya lapi pe kena de time kaba baru ke school break time okay baik kan ya ada ke lah penong ke break lunch time lunch okay pro ar kita okay kasi beje hadu ar beje ke lunch time jongki nong tray ha office na day kena ki balik school na jadi break time coba kilap ban bandi pola dan por pek mobile okay kata dia ke second okay terketat pada ke coba lai pat kan day baik sabuja 4 PM to 5 PM okay in the day evening okay 4 PM to 5 PM okay
balik ini pergi dan kam dan kembali tuition dapat kita baterai baterai kam sorkar na baterai kena non kam mostly lakot jing tray pek mobile kuat scroll sepang kini ada baterai tak potong baterai kena beli tuition bayu kita ki swab beli tuition tu long ki pek mobile kita ada evening post tak basau pat dek pek batai pek basau kedek pat ngin fokus agana basau kedai 6 PM to 9 PM kena dek tak dong naik time naik mah kena dek naik balik kena don kam kena dek most important pengen batai bi precision ya kena chua hakina ikon kiti jong tu bro pirang pek mobile ke post step telah ada pula kau tu dia pek mobile jadi kata ru de way ke increase ya ka di viewer ke jompi keling bagnya kena irang pek phone post step kena kembang batai di mana di lunch time dah pilih abang dah pilih school dah pilih kena ru ki petrikam sorkar ru kadai ke timing bam kadai ke lunch time kita ada ke afternoon time kita dengan pasal baca hadap san baca part day evening time kita bas pen post nomor kena skor di page mobile portable tuition telak tuition ru hangnya kita belawan tray ru hangnya kihap terpor one tray pok kali nah hanang ru page mobile kita ada kawai kita ada kawai bebas the most important kita kena handle baca hadap kendai baca hangnya bun kisamla samla sudah pebun ban pej hakini por hangnya la bang la wai tuition kila poying kila sum la sai hakina hani lai kenta ma la bang na du ndru beje du kendai beje kena dai por ba maki kindang por pej mobile kalau dap sum por chat pek mobile kapor long kena nak por timing kapor kilap tambah kena apok kena ke apok kena lai kenta kena ngop baik kena ada bamru tempek mobile ada chat ru tempek mobile hantar kin penyo kita ka reach ke jompi nak video jompi saya tu bro teling ba kena kan ta above 9 part terpasi po baca sejorang pat kayak de kumwe ke la duna la pisa apo India karena base baik tang apo India ya ki we pat ke bahasa bar jadi kita pat ngisi kerang next video macam senai kita taruh berarti yakin ya karena la pisa apo India fokus baik ya kan ya tengah video bang post man kepor kedai baik mostly 7 PM kena dek jonga mana ke por penyu bang post ke debek nya beje gadang post art di video tengah post ke we ke bahan ru beje ke we bahan nya beje te ladapi kuat ban reach more people more views pedi ban fokus kina ladapi kuat ban post apa di video cisni kina te banengkong baar balai berbesar kemang dengan sebatai pi next subscribe berita kawai video daki way pat man ke porn post the next video ngan batai pi kono bapin viral pat kana ka long video pat ka shorts video keju ke por ngan sebatai pi kata next video saya subscribe saya like tu kunju kenapa pini berpenomis yak video man post man ke por mar kini ada timing tiba important paham tentang sini kuat pi benu tang kita kendia dia mentai sini kita kita ketai ke Lisbon